Please don't forget to subscribe and help the channel get to 150k subs. Hey Tabafetu, this video is brought to you by EasyPets. Click the link in the description to sign up and use code FANS50 to receive a 50 Rand sign up bonus. And also, T's and C's apply. Under 18s are not permitted to gamble. Tango. Kila walikhosi mfowethu sesike Moses Mabhida Stadium manje la sesikhona mfowethu kwazise besinenhlanhla yokuthi abalandeli banikezwe iopportunity abakwa Prasa istimela sabantu ukuthi baze egroundini sesike sesayibona naye Mabhida mfowethu Nedbank Cup final Pinchami Nedbank Cup final lana kuzodibana khona ezimnyama neza sephefeni abafana bokuthula noxolo mfana kithi sasa Saturday ngizolimaza abantu mfana kithi ngizolimaza abantu strong and ngizokubulalela la so uzizwa unjani ngale final Riyayithoma riyayifetha lana kila walikhosi sinihlangene noMntorongo Spanish guitar sesizovalifyela la so manje ukuthi libuyela back to eSpain ngendlela uze kumnandi ufike kwabamnandi ufuna ukubuyela back to Spain kumnandi ngisho nangale kwela kubo uya ama preparations zokwelcome iSpanish guitar back asenziwe mfowethu lo record ke kumele azolilandela kuna record next lo muntu lo ohlulwe ubhizi uthathana nama class work you understand iliga akakaza ithathe so angeke uzungitshele ngerecord angeke uzungitshela okay ukuze usebenzise common sense ne unabi unaho men season kuKaizer Chiefs uyathazwana kwayithatha league Chiefs na ungangibaleli iTore eningi manje la sizokhuluma ngene defense wekho kwayithatha league phuma ke endabeni zeBetway wena ngena ngqo kulezi Nedbank Cup mina ngiphakamisa umuntu wesithathu Saturday yabona this cup lesabatha ngithi as far as I'm concerned uthatha kubani back to back uthatha kubani ngiyidefend yami okay uma uyidefend ngiyidefend mina ngizokubulalela la kule stadium le lalela ngizojja ukuthi ngithi ngiyidefend sengiyamphakamise ngisho noMbokazi ubani ubuthola kaZulu uvuka ibambe lalela uyamazi usheshe uMbokazi ubuthola kaZulu mfana uvuka ibambe uyamazi usheshe ayangimazi yeah ubani ushesha ubani uzobring mfana uzogijimisa lama player wakho plus nale defender yakho le slow lanyana lapha ngomuva ngiyakutshela and ukhumbule ulento uzanithola ired card phelile red card unamanga ijump amagame ayi2 kanti vela ayi2 aphelile but ungasabi Bhodlela lizobe likhona ndoti Bhodlela ngifuna undlula lapha akhona yamazi umfana omncane bafana ngizonithengela ibhodlela ibhodlela lizobe likhona mfana lalela yabona mina lapha kule unyaka nonyaka yabona lapha kule ngishaya amahiti ngishaya lalela ngikutshela bafana ngizonithengela ibhodlela bafana kufundisa uthi nafana ukhatshela uthi adim ibhodlela likhona mfana uyabona leyo dance leyo ne uyishaya Saturday usangena ngoba masophuma la uzobukhala mpintshama uzobukhala lalela mina ngizokudlalela ngeintona zami lapha yana umdu odayi yamazi umdu odayi uzobamba lapha aniyeka nithinta mangicela uduba uyamazi uduba yeah uzokushaya mfana nami ene wena into eyiwane oyikhohlwayo yabona mina ngaza ngavala umfukeng yabo ngicedile ngewena uzabumyekele ba lalela anginandaba nayo Nkotha nginomaswanganye ngobana wasizwe nomabasa ambulance ifile boy nginomakhawula ngino talent embatha ngino Kabelo ngino Tien Otto ngino ebhodlela ngino uzasolo kubaphinda ngino Mbokazi ngino Shane ngino Shandu ngizakubona ngino Slepe uyazi sokufana uDecoras phela engiyiculayo lalela wena ungakasho leyiwani umlandeli omthembile ngifuna ukutshela mina abalandeli angibafaki ngoba ngeke baze bangene badlale lapha ngikutshela ngama player engiwathembayo uyangandathena ama player wami weKaizer Chiefs njengoba ngiwathemba lalela khona ushesha lapha uDupree uyangandathena usena amasizini amangaphi uDupree odayi angizange ngibuza amasizini and amasizini awangenda angithi ngikhuluma ngamakhaphu lana labadlali ozahlala nabo sebeqophe umlando khila lalela labadlali bami engibabalayo
ya sebeqopha umlando okhila nabadlali ngibabalayo ebamotivatekile sebenama silver medals amakhaphu sebenawo yabo abaningi babo baphamisa sinamuva mpintshami liyabukwa isikhathi samanje ne Libukwa uba. lalela yabo le gundwana abalibulelela Libukwa ileli uba. benithumele uyangunderstand mina into engizokutshela yona as ukhila wekhosi angikusabi Joga Bucks angikusabi and Saturday ngiyophakamisa icup la you like it or not uyangunderstand ngiyophakamisa icup lalela mfana kithi ngifuna ukutshela into eyi-1 abazondi Kaizer Chiefs angeke baze balibone izulu lalela unumber 10 mfana ile team kaMabhayibhilini kuzobe kuMasonto ngisho umfundisi wakaShemba ngesabathu uzobethi akushetshe bazalwane ngoba ngiyasala le Moses Mabhida Stadium ufuna ukubukela iPirates. ngiyakuzwela mpintshami ngiyakuzwela kakhulu ngoba unalo mfutho lo ukuthi uzodla mina la ndoda ngizokubulala Khela lalela ngifuna ukutshela uthembe bani ubani ozoshumisa iKaizer Chiefs Khela sinomfana sine president ama 2000 wayithoma wayifetha unkotha ukhona mfethu uvulavala angwanasisi ngibasale liyahlala nethini ngwanasisi lalela ke mfana kithi Makhoba lalela ke mfana kithi ukuthi mina ngizokushaya ngubani uyangunderstand ulilep uzoba khona da uyangunderstand uzoba khona ngikushaye ngele number 10 wami Serino uyangunderstand mangiceda ngokushaya ngoSerino ngikufakela do or die lalela ngicela ungilalela ngifuna ukubuza ngoba shawa isikhathi ngizophendula akungibuza akunasikhathi next la ngithi ngizophendula team egcine ukuthatha icup phakathi kwami nawe la eMabhida egcine nje ukuqukula la eMabhida phakathi kwekhosi neBhakaniya eyiphi ngifuna utshena abalandeli ekhaya utshena amafana ngifuna ukutshela guys i-team egcine ukuphakamisa icup la Moses Mabhida iBhakaniya ngoba number 10 washona ukhila wathi iBhakaniya mangakhumbula kahle leyo game ba Robert Stellenbosch ngo-review number 10 ipheni ya straight maBhakaniya eNashurena waze wabona ukuthi sirobhile lalela ngifuna ukutshela mfana kithi ne into eyi-1 yabona Saturday ngicela udle early ube nesikhathi sakho early mangabe kumele ubingelele lo mama umbingelele early ngoba uzophuma ukwatile la khila kangenze somfowethu egameni likayisene lemoya nelonyana uNkulunkulu ongcwele Jehova siyakuthandaza sicela uNkulunkulu masibashaya bangacabanga ukuzibulala bathathe imphefumulo yabo kodwa baze ba-understand Jehova ukuthi umdlalo webhola umdlalo wobungane bangakhulumi ngamapersonal Moses Mabhida akubanjalo bafowethu khumbulani into kumele siyenze njengasivivele ukuze eMabhida Stadium please bakhulumile abezemigwaqo le try to sifike early eMaritzburg so that must dive indlela ngoba siyazi besohamba kanjani ngoba sijwayele nje ukuthi nje sithi entry kube uthela wayeka mase so oframe sifuna indlela ezintsha kuzomela singa drive ngokupress asibeni early ke eMabhakaniya and then sibekezelana nemigwaqweni bafethu i-safety yomuntu ibalekile. Guys remember as ukhila wekhosi bafethu Saturday sizaba sinedabi la eMoses Mabhida la soba sihlangane khona neOrlando Pirates so guys please drive safe, don't drink and drive. Santana, remember one thing, manifike la eThekwini guys, nibeke imoto zenu ziphumule ngoba nizabe drive isikhathi eside. Khona iprasa la, uyabona kuneitimela ezi very cheap, 20 rand guys. Usuka lapha yana station uze la eMoses Mabhida station bafethu. Ngiyakutshela uhamba kamnandi so smooth and no traffic, no nothing guys. Kumnandi. eDurban station bafethu nisuka khona eDurban station niza la eMoses Mabhida and akunithathi ne5 minutes cabanga ukugibela itrain nize la after lokho ungena la stadium just 2 minutes guys kumnandi la ekhaya woza uzogibela nawe hey guys ngifuna ungikhumbuza into e1 20 rand leyo guys uza ngayo uphinda ujika ngayo cabanga ubumnandi kanje mase sidle amathambo Mabhakaniya
ngaso sonke isikhathi thina siyazi ukuthi sihlezi sithi igama lePirates alibongwe ngempela uma nga uPrasa esenze i-offer enje kubalandeli bebhola is either Orlando Pirates or Kaizer Chiefs or nobubani othanda ibhola ozowitnessa ngehistory kaJose Rivero on Saturday. Please guys, Durban station isitimela kusuka khona kuzofika eMoses Mabhida station is very simple. 20 rand i-returning fee yakhona ukuya nokubuya is less than 5 minutes ukuzofika la usuka eDurban station uzofika eMoses Mabhida. Ngifuna ukuthi kunina ayibona na eMoses Mabhida stadium mabhakaniya siyayithatha lento siyadefenda le cup. Hello Makhosi amahle, love and what's the peace. Pirate always Makhosi what's the amahle. Pirate always Makhosi amahle, love and peace. Ikhosi aliphela imoya. Guys, niyazi mos, inyama emnandi isethanjeni. So idla la eMoses Mabhida. Danko, love and peace. Always home. Remember, guys, ngicela ukunitshela. Ngicela nisondele nekipa eziyelo either i-home jersey guys, either yakudala or kanjani. So penda le stadium ngobu golden black guys. Ningagqoka ezimnyama ngoba bazathi yiba abaningi la stadium. So zwakalani makhosi asambeni.